Naitwa Thompson Osoro. Thompson Osoro ni mtu wa human rights hapa Kisii. Kuna kesi leo ilikuwa kotini juu ya mama ambaye nyumba zake zote zilichomwa, mifugo yake yote ikachukuliwa, mashini yake ya kusiaga kahawa ikachukuliwa. The matter was reported at the Nyanza police station. Mama aliripoti watoto wake walikuwa defiled. Kutoka hiyo siku mama hajawahi pata justice. Sasa tumeandika mabarua kwenda kwa DPP, kwa County Commissioner Kisii, DPP Kisii Branch wa take action. Mpaka saa hii ni mwezi wa 3. Mama saa hii anakaa kwa orphanage na watoto wake wote. Ako na candidates ambao wanaenda kukaa exam this year, wako kwa orphanage. Hawa watoto wote wako kwa orphanage, hawajawahi enda shule. Sasa tumekuja kotini leo. Koti ndiye peane directions. Si koti ingie micromanage those institutions in place, but to put things right. Lakini kwa sababu ya system hii filing, tulifile affidavit, the AG was served, the DPP was served, they have not responded. Tena tumepewa tarehe nyingine, tarehe 2 mwezi wa 7, when the matter will come up for hearing. Lakini saa hii ukiangalia hapa kwa mkono wangu wa kushoto, huyu mama ako hapa. Kuna zile ng'ombe, ile mifugo ilipaki ya huyu mama. Huyu mama DCIO Nyamache akapeana instruction kwa huyu mama alinde hizo ng'ombe. Huyu mama ni mtu ako almost 90 years. Ana shamba ya kufuga hizo mang'ombe hiyo mifugo yote hiyo. Lakini sasa yeye amepewa hiyo jukumu achunge hizo mifugo. Mifugo ingine imekufa. Kuna pikipiki ya mama imeenda imechukuliwa na DCIO Nyamache. Ndio amekaa na hiyo pikipiki. Pikipiki kuibigwa is part of the properties ambao zilikuwa recovered at the scene. Saa hii mama anakaa kwa orphanage, amesumbuka, hakuna mtu wa kumsaidia, ana security. Saa hii ndio umekuja tulilie kotini. Sasa we are appealing to Inspector General apeane direction kwa DCIO Nyamache wa investigate hii matter. Kwa sababu mama ukiangalia kuna OP zaidi ya 13 ambaye ameripoti kwa hiyo police station na kuna action imewahi kuwa taken. And this is one way of prejudicing the rights and freedoms ya huyu mama. Sasa tunalilia vitengo yetu ya police wahakikishe, including the county commissioner who sits on security, wapeane security kwa huyu mama. Sasa huyu mama akifukuzwa kutoka kwa orphanage, ataenda kukaa kwa nani? Hiyo mifugo yake ambayo DCI ameweka sanctions, mama asitoe hiyo mifugo, hata uze aberekee watoto wake shule. Simekufa. Is that justice? Kwani yule mtu ambaye amekosewa ndiye anakuwa prejudiced zaidi kwa Kenya hii? We are appealing to the security agencies to take action against those victims, those suspects ambao walichoma nyumba ya huyu mama. Tuone wamekuwa branded, wamekuwa charged in the court of law.
Labda kuna washukiwa wamenaswa kufikia sasa. Saa hii hakuna mtu yote, hakuna sign of indication of investigating, because there is nobody who have been summoned to appear before the police station. Hakuna chochote up to including raising alarm, serving them with letters. They have not acted. It is like the system of security is compromised. Labda kufikia sasa kesi imechukua miaka mingapi? Kesi imechukua kama around 3.5 months. Issue enene ekogera musubati ominto agochandwa na ase engencho bataete komourwa omogondo ekiaro moakoya gasirete ekero moakoya asirete mochando toiyore ngo ekero moakoya are moyo ono omonto okomochanda momuro omwabo omogakoye okorukusia abei oyore omwarimu nero omotachirete amaguta rigere among'anyi korwa omochi buna asambete chinyomba echio rigere anyare koira oboremo obwo iga egento bakobuni jaki na oboremo bataete komoura rigere siabei bobo bwaye tachareti obogima bwa momuro omwabo na abana baye aba batigaire chintakana iga egento nare gosaba ngeri ng'a gaki bwango iga ntwarenge eground igari nkaigo bagoteba ng'a chaki asaba amabera nkobabori buna omopasta omonto otakeire gosabwa amabera na omonto ogoseire gose na omonto ogosete so igo tigo obomane bwa chaki bororekane iga iga buna chitibi chionsi chimoregete iga na gusia engima amo na Kenya yonsi engima ekiaro obochanjamo genderete kororekana ase eserekari aywo bono agerete momoregete iga tigo obochancho obwo bosire aywo esaete gati amo na abariki aba amangaseti obomane bonyare kororekana nabo togosaba igo. Yes. Enkoro kwa marieta ne nkoro Thomson Osoro. Thomson Osoro no morwanererinde o mwegereri wo bumaene bwa mwanyabantu. Lero twarenge koti iga ya Kisii twafile petition asengenjo police pose DCIO Nyamache oferiri ko investigate a case kyomonginoyo asambere tuchinyomba chaye ali Nyamache. Omonginoyo narigete statement police abana baye abari divided chipitiri chonsi chichoiri, lakini kene nkeo kianya korokana bose omonto ori oyo naba none oyomo obwatiru bose otebi guni inchi police station orangeri guna police inchuga nogosete abe interrogated bose abori gwa maswali bono rero kesi rero nkienge court esengenje system yaito ya yogo file ebinto rero togo file online egia to fail because into asabeti AG tukasabu na DPP bata kire correspond bara respond paka bono ya kurutare 3 chambe chomonginoyo njire cha veteri covered echinde chikaliegwa kila cha bali covered na DCIO Nyamache akamakorwo akaimuki chambe echo akareta somongino omogotu orange 90 years nero orendete chambe bono ego monginoyo tabwati no mogonda akorisi chambe chinde chiakure otwache kotia tonyore direction DCIO atebigu adirisi chambe chirigo chio somanya noyo aoni na irira abana bae school because abana bae nere egabamenyete orphanage naga orphanage ntomanye tindi omanye naracha ate because this is not a government orphanage ntomanye tindi arate bigwasoke korwo bono togotebia serikali na abantu bali bakorokuna abasikari bali bakoro uchunguzi bakoro uchunguzi ekesi kyomongino abantu babwatu bali ba divided abana bae bali basambete enyomba bali basarete ebinto biaye baibete ebinto biaye korunyomba babwatwe so twache court togosabe court give directions esengenja abantu abatu abaembereiri DPP twabarikera marube county commissioner twabarikera marube bakiti baomongino security na bana bae ntibarakora so twache court togosabe court direction abantu aba bakorukuna abasikari ba investigate ekina kyo mongino oyo babwatu bairwe eseri bachachi ukotini
lakini twache gokora bono nanto gosaba chiombe chiri chirari chiakure chiende chichitigarete omong'ina oyo abana baye nesiko bare baewe chiombe chiri aende aonie airire abana baye esukuru. Issue banto bari bakorwania omong'ina oyo mbari kororokana gose noboremo batagete. Mong'ina oyo tarairana gochi mogonda aria because anaovia maisha yake. Nororocha abanto bagotagora chinyomba chia omonto mogaso igoro enyomba korwa ase omochief bweria gochia ase omong'ina it is just 70 meters, just 70 meters. Omochief tarateki chukumu yogoteba omong'ina airane mogondo naki omong'ina akoira no tagoitwa. So ameovia nini yake life yake kwa sababu akirudi huko ataweza kawawa. So that's why we are appealing to security agencies wa provide you mama na watoto wake security. And what is the reason you Kokorkan Devions? Omong'ina oyo omogako ena asira. So muna asira we have these issues. Tunachua barari ntumate issues omong'ina gasire iri omogako aba amate bagocha gosumbua omonto ori okorokunu mubaroka ekira ikegenderere tutari na nkende because bono atabwati security yo mogako ekya mogako yo kure